Starteru je dat znak gde izda nareduje hačima da na leđima svojih grla počnu da ulaze na predviđena startna mesta u posljednjem nadmetanju koje nosi ime Shakira Boma po sjajnoj kćerki Tornada. Box broj 1, Dorian Gray. Box broj 2, Leticia. Box broj 3, Lune Miletin. Box broj 4, Vaban. Box broj 5, all sve prazan, Lucky General ne startuje. Box broj 6, Kruna. Box broj 7, Noah. Box broj 8, Keops. 9 West Point. Box broj 10, Calypso. 11 Magistrat. 12 Semiramis i 13 Lažan. 13 Dositej, 14 Tupolje. Hvala! Magistra tamo ulazi na svoje mesto. U 13 ušao Dositej, trka je puštena. Dobro startovao tamo Dorian Gray, ali na čelo ide Lune Miletin. Lune Miletin, Calypso, pardon. Calypso sada izbija na lidersku poziciju, Lune Miletin na drugom mestu, Kruna sada na drugoj poziciji. Calypso. Da, pardon, Vaban na čelu ove trke. Vaban, roze, dobro, onaj roze plavi, okej. Vaban na čelu ove trke, Kruna, Vaban, Kruna. Vaban, Kruna, Magistrat. Luna Miletin na 5. poziciji, na 4. poziciji Noah. A na 6. poziciji je Calypso, samo da vam kažem, hvala lepo. Kruna. Druga pozicija Magistra, 3. pozicija Vaban, 4. pozicija Noah, 5. pozicija Lune Miletin. Trku vodi s polja kao da Noah ima blagu prednost. Noah, Magistrat, Kruna. Noah, Magistrat, Kruna. Noah, Magistrat, Kruna. Calypso se probija tamo, a Noah će dobiti ovu trku lepo i lako. Saše Kostadinovića Pulen sa Lazarevićem. Magistra drugi, Calypso treći, prozvan, hvala. A dobro, Nikolić mi se jedno. Onda posle toga idu redom Kruna, Vaban, tu ćemo zvanično Lune Miletin. West Point, tu ćemo zvanično odluku sudijskog kolegijuma. Nakon kontrolnog merenja je fač.